0322083581 83582 83583 0322083581 83582 83583 yɛdi nkɔmmɔ bebree yɛaka Kennedy akomprako Japan ho asɛm yɛabɔ yɛn kwanhyie si wɔ yɛakwan so and of course ya discuss mampanin so ne 1 year idea ko ne other matters a yɛdi ho nkɔmmɔ nyina no oba na won so wakyerɛ wadwene. First caller on the line. Hello. Hello. How are you? Minia, Afishapa. Major Su. Oh. Okay, ability, guy was okay, senior. Mate, Miss Medas is what yes. Okay, next caller. Hello. Hello, good morning. Good morning. Right, into you. Papa, you da se pa ni jumadia mu. Papa na mama phone kof adanse for me na. Who should be poya e wo for me na ho a. Papa me ka una say road mark bi ani so. Any road markings or road marking bi na paper. Ama say road mark ni say so to na fact we driver ni na say wona ho a. Papa me ka na say wo do ka na bo akose wurem. I want you a danger place. Papa mesra wa se mo be mo obi etu anamo akwa me stro me driver ni ya me use car ho. So ye here dia ehia wa dance from na pa no. And two o ma be bubu nnua bi eniare de o ma bubu no fine. No ma gya nnua ni nyina wo kwam ama se kwan na ye kitikiti. Ye be fere se dan nnua na ekukwam no. O hwe na amwo be se de ba be di bone. Ye be fere na nanom ne DC ya omwo potemo so omomo akwabra self na in fact kwabra me drive na me duru na me yam sisime me da se ya me Nhyira o Miss me da CP right next caller. Hello good morning good morning na pom to say adom na so e ya mana dom boko mo ka to le phone isa me ka safiru o phone so ko se all right is in here we na mo ba ko papa me da na me chomo champion chama na ko ya chama me chama papa na me cha lawyer about no communication officer na me cha Nhyira same jenku me chana papa opinion ka she aba me say na afefe ka o man police place don yakubu da mana mama se me say jata gonja ne de chekronkon aba me say na afefe ka ya de tumi ni chen sa akon wan payin no ya bada na shi papa opinion u ka o man payin extension da mana papa kunya no ye bi bia na wo so ina abafom and they ko di banga this with abafom and the fear board dey and the people amudi campaign and the abafom and the dollar butchidino and the city anya fonde and the John mama yan fa bas bodoma Nhyira to force and a good board director manager Nhyira sabijensi opinication and the good board yan over $10 billion e da ma mai yan ko IMF and yan ko IMF channel ta mu ni mo abugo magana ko e ti be shagana ko nya te o mo mpene John the man na pan ko o mo bo mo papa o ma bo mu de papa bo mu 85%. E je best Ghana ni bi papa bon tight John the man na papa maki na nhye obi da go ko ndamo man no and 1 year ni no na men ku ni wo ma ka se nkuyi no meta bi unta bi pa ko man ni umpe man ni e ko ba bon ta papa maki se de ba ya mo mu be ko so akoto na afia ye wure mu en ko du 2027 no na nyama ta ye check out and then man ye patu mi nche unta se be ma o man ko ho nti o mu ye tu mi nche unta no ba sumi ye te de ba ya o man ko no akobo to mu na enema na de board na e ba ko fo mu e bi na e John the man na pa ko aye no o Nhyira mu na 2027 na ye wu de ta o fi ni ka tanya mu Nhyira no ye ko te all right me da CP hello ini abeni akoko aboko de ini ame ho ye oso e nyame adom me so me ho ye pa me mo ofisi apa so central market na me de wadre yo eja wusi akoko o eja wusi enti o Malaysia NDC regional chairman na ko for boy jina yisa na Nhyira regional minister Dr. Frank Amo akonye ni Nhyira akoko asa wo hwe apepepe penin ne sa me ni e won kana ya me adom e de o mampanyini e kwa akosi akonya so na ye kan na se ba ko awanya na akoko enwanwa na asa daye bi Ghana boy ye se daye akoko na ye ni ga se na wo hwe asa ta mo woni kojo janto amo ensama na mo ka kire Ghana fo se de na akufo adomati aye wo man no e ka ye de wo fa ha ka wo fa ha sei amamu na ye basa ama ho kire tibi nkokorafo ne merewafo sika kura ye nyantia enti Mahama de obeba
nhyira for mo ka we ni koju anto a na mo ba wo be pre papa enti mo obi amfo na ni nti bi afo akoko anka wo ka afe ba ko na ye bu nkunta ye nyame bi ya beduro ni enwanwa enu ti na de bia ye to aye ye ju se na gana fo ye ho betumi aha ye kakra pa sa se be ye ho betumi ato ye pa sei enne bibia wo ba koto bi akoko aye so ate enne ye ni aye to petrol kakra kakra ye so ate wo koto mo aso ate wo koto cement akoko cement na ye 135 no enne 75 akoko aye mpewe ni e pede aye ye nkanya me se wa ma ye John Dramani Mahama na afi so ye nim se de wo sidi ntutu ye gu fom no obesa ato aso ma Ghana fo ye ho ato ye Domama na kopo enhira wo ne wa mamu a wasa ababiem when you play that mamu. All right, me da CP ma ofoforo so mra oba antentem na ofoforo so aba Bomva store eso peso tu kwa ma no ne akusua de na akoye business ani nyina Bomva store e de obekọ oma free travel consultation visa application omo na edi wani ma give visa ma bibia beko ye just point it na ono beboa amana bam 0531085235 0531085235 and 0261671686 ono Kumase Ecocent Road show more online social media platforms nina Bomva store the joy of tourism. Hello Mini Abeni what's your frozen Kofi Asante ma oneso kakra mai ofrefri kwada sunsu right yentiwe 1 year on any other matters Mahama adwuma momu a we ya pa the bomb thing and Mr. Antoine so yeah mbede Yamagana. Okay, thank you. Online also fedi pa Alicia Deco and Trading Enterprise Bronya Chadi ni gusua on the odi we fufuro ni mu di Bronya tito 1WC 553 or more na yenche wade kwanso nkoso kra 1WC 650 or 750 or 850 ni nyina woto a yeche wade kwanso nkoso kra PPR pipes half inches afi 3 quarters no ni 1 inch ni nyina ne boefo fittings ni nyina ye wo bi union no so ye wo bi hwehwe we duma bench ye ne Star Oil filling station din hwe ni mo 0558063836 hello Apani mache mejo so ya fam Hamza nikata primu okay apacho mo official paso afin commentary na ko ponka on fa na wodi me mpo chiponya so mana na kwasi and the original chairman ama on bra saying my man official pa bi obi anya ko ponka no e wodi dia kan ni dem ma ya me kan na ne se o fi ko mo panyi dem do ma mamu na abubu ye ya gu ya e papa no na mamu no enya sam ko to o se wi aso e dia wona nti a o hinti ye no uduru anya aja be sa hinti obiem uduru abe ya ye eno na papa na ye no o hwe o first one na oba ye ya eno ma bebre afisa bia say dollar ne nam cement wansem ye die ni die mu emo a na me say MPP tam ne 4.7 no and 2.2 oh we nyina kire say ye normal performance ma nsenya amamo ni kire say obi sori ade bia o ma bia 10 million na 1 million ya so botomu so bogu no mo mama na perform na Ghana for benye aduani abie o yi se da kra bia onye bibia to adi anu na hia anu so na John Dramani mama eye no nti papa na dia empire bomo na wase e bop ta na ki right the empire enter chi the hia da heba ointment mama da gomba si ja hwehwe mpompo abo sisi koto dweti pa ye ne ahokeka no ne ade nyina oho ye hye ne betu ase dia ma heba shop pharmacy shops ahodo nyina abusu the hia da heba ointment clears all diseases one time 0242712113 hello Afamatie Major Osuminia ye femi alaji mafiu all right pa obipe ofanfa lokren kasa because you back we are Cramonio, we are Christo, the can correct. Namadu 1 year. Any your mama 1 year offer. It is said, would you free of a mission power? So would you free as a air quartet? Mamma 1 year, no. And I don't know and another 1 year. So would you free as a point crime? A breath, a comb. Sister offer would mean ka okay bia nem ko yie e komnie e brenie sister aho kire utan ye nto e to kwa ye to kwa se bi ye ntua
Ama we buy you just a year offer. Scam me am just one. Abo me kwambi so. Offer just a year too. Okay. So 1 year near good. They are in 1 million and then we pay 50 Ghana. No, 50 Ghana see. And one of them 1.2 and then we pay 50 Ghana. Let me buy see. Scam this offer a cost and your mama. Mate, thank you for sharing your experience. Ultimate account on upside the Aba and my insurance covers a hold on 50,000 hospital cash back benefits. Okoda hospital and who can you know one more boy 1 million Ghana cedis travel insurance whom you 30 other benefits. Nina know you can enjoy from Ultimate accounts. Your story matters with Absa. Hello. Hello, Akokwa. Minia. Sorry, be middle Richard. Hey, sorry. Apom ye there. Oh, Akokwa nyame de waye na from there. That trade am ponse. Ai. Akokwa. Mama mo ni ejuma wo bo ejuma. Me da se. Na mencha me boss Abbas ni lawyer Ivan Samankwa o program. Akokwa. And then 1 year pepe sabi here wa kra. And sorry. Oh, quite unfortunate. But Dominion Herbal Powder. And now here, na boost immune system, general well-being, bibia and to ye. Say BP ne how was issue yadi and also how stroke near the spinal cord problems. Untimina chronic diseases be area crown chronina. Dominion Herbal Powder be do a cajun. No answer what they are trebacon. A day accounts will share 250 mil one cup be na and one on our chrono. So a Dominion Herbal ointment and so baby or ya fetchy wapon waposunina bibia fine. Pharmacy shops, chemical shops, non herbal shops in a boost in chef and front desk will be for 0543158195 0543158195 Kumasi P Pharmacy Tafo Ni Road Misty Herbal Konongo Brekum Yawo but modern friend number ya 0543158195 Dominion Herbal Powder for your well-being. Hello. Good morning. Good morning. So yeah, my pama or my Ghana. The same no different, no life, no future than Sapoche. Kaka Makama Mahama, Amamoni said, when Yankupon in mine, and ye near the by him. You see, they are all one of you, and near my first number, Akopa Mutu. Na hygiene design, Mapukan, yes, so 190, and then Opalaba, 130, and 140. Oh, and the name of Bapor near Tor, I can see by Yamoka, and Muya Yaidi. Now I want 13 million. And then no go sabi akoka crowd 7 million. Me to be attending the sustainable and point me na me say morning yeda na. No so abafom. Oh, intene ma perform inti Mahama eda na se. Right. Ba won koso no wonye. Ana like no so awoka no. Ye ne timamufo no so ye deeply. Won ko ma konfo na no so de awoka no. O atubo bobom se na obenya obi awia no. Inti we na nka o ma hwehwe wono we ai we park won e na mo ka no. So mutimi fa street bia obe petrol hon when ye bosome ne o mbe kakra bia mana we de bia no petrol hon mo ensa akoko mo bo o ma ye sei no o mbe so bob ni nyina o nko se semba kwa ye ne timamufo ya na de sabio ebinum edi no anyame abo ya tie se mako fese e hon mo ho nya ye hyen no so kwa siampani bi adwem David ano eden no de kan ye twesan Sabi obi ya ade na nyansa ni mu ultimate but say oye kwasiampani ni ade no de mesrewa eya wo mu de na nso ya ne atoye bo ase Asante Achim Rural Bank the piece of number no guarantee sembia commitment fee bia enim no ane se wakoje obesia na wona wo sene no ye wodwansa Asante Achim no fa gogu kono ngudwa so ofo ase odumase ya idiase afo nkwanta Roman Hill 0501333461 0501333461 hello. Good morning. Good morning, Mommy. Pacho mo appreciate. Afin ko meto yen. We dey wa brain wa rem. Papa. Ochina ebe mama no kwan. China wa ho. Ai, china dey ebe mama no kwan. Ba wo huni se 1 year. Me di mo chi me prefi chichi rabo afi. Me di mo chi fiti ochu no kwa abreso. Abepi me na me da ho di mo chi. Enam sunti amame treasure bay. Ekemu otunfu treasure bay. Na master me hina ehia ya wacheche re new site cities here be bring a new light are up to date
nsuo na wo hwa can you imagine say your toilet kwa nsuo mpan flash ma ya na nsuo ni ho papa metro momo aye wine mate mame ehemfa Obuase chichire ehemfa obuase chichire okay right oba queen achihu okay yenya yo ho bi 3 weeks ni light mate mame ya da bia sa no mo de ye mate mame bani be ne dia ye Ghana mpanimfo bete yebebo anan so abehwe de ekọ yemfo free dwumedi ni nsia na fidelity na say account no switch bra ho so awen fafa ho na nyina ye ma pa sanse hunsi ho no fiansa no manum